Habakan baglap sai kubor kasni ba ajong kutiyo usamla kitbok langs imli present kaseng ulaong katum kajingo jintip jong kaseng limba kasithi balapha da Vijay Bhushan Pathak Joint Secretary kadona ula pentip ba kajing pendu ono kadona ri kate project banchna ya kate surak wailai shado rang bhalang kabalamang afnyo klo tingka na kabenta usnam arja sipo arja khatwai kadai limba kajing kapa jong mukul sangma menteri rangba kajila kabau lapha syaw menteri bari pe ya kadona banweng no kini project naka priority list jongka NLCPR. Kini likely project di balapha penne do menteri rangba ki kentup ya ka jingte ya ka football stadium ha ampati ka Basyongdor sapu klotingka ka football stadium ha tura ka Basyongdor sapulak but ka International Center for Performing Arts and Culture Shillong ka Basyongdor sispa ang rupsan klotingka. Ulay turu bakaseng rali panjang syai na uba singo bahalang dhar menteri katanat PWD halor kani kajing pendu no jong menteri rangba masna ya kate surak ka balong ka cimentoy ha kale kawan bakakit ka ba ya kispa tili kisnong kata projek surak kalau kadai ka jing penbah ba jing pen kamhe susu ya ku surak na weloy sarang blang ha ka jing jengai ka ba 10 kilometer ya weloy sarang blang haka jingjengai ke ba 10 kilometer ya ke ba ke estimate jongka kalom arpunyo kror barkani gadai jong usnam arjar sfo arjar kadwai te kadau ke ba nakaleng jungi nilasim dakarai banyaki kalong ba hadin ba ngiladon kajingalang men haka pratrik jong mentau benai kemud mensi sajany lembat kirang ba snong jongka jong kisnong bapero fair hapo jongka Southwest Kasil District bat kunjuru kiseng balang kibadon ha kate kathan ke jongi te nagalang jungi nilasim mekarai bangin penlong ke public meeting ha ka arpoi tarik jong mentau benai ha ka por khar arbaje ha tai ha mokorwat na kamta ban pensai pai ba bat ban yawer pai ba bangin yang tenge ban lek dapat tenge halor kani kajing wenno lane kajing drop no ya kani ka project ka ba labha karpang na kamta jong ka KSU Southwest udanamta jong ka Southwest Kasil District hi barokowai ti kai garai la ban ong sa kawai pat kai garai ka ba na kaleng jungi ngilapoi sadu uni put ban lumi romba snong bat ban rai kajing ki habede kani kajing weng no ya kani surok lane na ka priority list jongka NLCPR nagaleng jungi ngi haswa bangin sim kani karai ngilade be kandu arsin ya minister jongka PWD ha ka bang ngiladawa na u baude ban ka sarkar hi berkoi bagan dai ban restore nane ban retain biang habede berkini project ba habede berkani project ba nagaleng jongka sarkar nagaleng jung chief minister ka ula drop no te henry hapdeng ka ba habang ya da kata kalenti ban ya kendu da kalenti henry nagalang jong kasokar imat kamsem lasim kya bat kani kelapen bitar ko yang yangi bat kunjuru pai ba jong kadong kathai ha ka ba khadu ngimban si ban sim dagani karai ban ong ban pelong ge jama pai ba bat hadin nang ta sasim ru ye kwe jirai langi dot namta ban yaki namta mendawa ban restore ban retain biang ya gani ka project ke bana kaleng jong sarkar kala de ban wengno naka priority list jong ke NLCPR bakat kum ka jing tip ke batikana lani ka basai ka jungi kum kaseng kolong ba ya kan ka jing drop no ya gani project kadai leng ba ka city ke ba nakaleng jong mukul ulapha sya minister jong ka donor haka nakaleng jongka NLCPR committee haka meeting ke basi sispa khatra jongka kabalolong haka khatlai tarik jong benai September arjar khatlai kalasim no ekarai banong banwen no berkata kalong kabakum kajing kwa lene kajing kerpat ke jong chief minister jongka jelam Meghalaya te ni sodiau sekadai habade berkani ka habede berkani kajing weng no bat kajing drop no ya kani ka project hapo jong ka Southwest Kasil District hot hakisnam giblalai
kipai ba jong distrik kipai ba jong kadong katany kila asya thok kum konuksa ngan siu thu kata kalong habadai ber kamini stadium hapo makarwat te habadai bekani nakaleng jungi ru ngiladep ban jurit ban ngilalap ba kisah astang kidak harai kakam kaklem poi thau sunu harai hasla bang sim kata ni kwa asla ban sim soy kani kamat ban dawa na kasorkar ba kadai ban retain ban restur no ya kani